Naimbag ti Apo ket agyaman kayo nga rod ken kuana. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Agyaman kay ti Dios dagiti di Dios. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Agyaman kay ti Apo dagiti Apo. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Isulaeng ti makaramid kadagiti naindaklan a milagro. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Inaramid na dagiti langit babayen iti kinasirib na. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Impasdek na ti daga iti rabaw dagiti danum. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Pinarsuan na ti init ken ti bulan. Agnanayon iti agbaliw ngayat na. Insaad na ti init amang ituray iti aldaw. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Inkabil na ti bulan ken dagiti bitwen amang ituray iti rabii. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Di na tayo nalipatan idi naparmek tayo. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Ket inispal na tayo kadagiti kabusor tayo. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Ikan na iti kanen ti amin a pinarsuana. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Agyaman kayo iti Dios ti langit. Agnanayon ti di agbaliw ngayat na. Diyos maayat katanukan si kakadi di umay. At taeng kakat kadakam pamati degdegam. Kristo na si kaunay amang kret pamakawan. Nuti dakes pagbabawyan na agay suti parsom. Espiritu mangtekapya iti tao na iwawa. Maikay sa kamkat ken ka napluwin ka magkanda. Umay kao kangangatwan dahil sa lakanakam. Turet miin na kamikan at umteng di dadenam. Di kaibin katumpalen ugas na kamitem. Ken kain kamdam namaen adakam put ispalem. Unteludi pendanakam titayan mo agoryam. Agrupapkam ritasaklang amang tetken kat dayaw. Kararag tayo. Managayat ken managparabor a Dios. Agyaman kami kadagiti adu a parabor nga inpaay mo kada kami. Kang runaan na ti biag nga isuinted mo ti tunggal maysa. Agyaman kami met iti daytoy akan ito. Tandatoy kami anatipon-tipon tapno agdayaw ken ka. Luktam ka di ama ti puso ken panunot mi. Tapno iti anyaman nga inkam mangigan. Ket maawatan mi ken makatulong kada kami. Itinaldaw nga panagbiag mi. Kem tapno agropay ti na espirituan nga aspeto abiyag ti tunggal maysa. I-bless mo met ti pastor mi, ken ikam kuma isuna tinan anay asirib, tapno kastamet, may buray na nasayaat kada kami tinasantuan nga sasaum. I-bless mo met ama ti pamilyana. Wen ama, dawatin mi nga sika ti kumamang kadagiti nagbabaetan mi. Patuloy nga i-bless na kami. Pakawanen na kami kadagiti adu nga income nagbasbasulan ken nagkurkurangan ti sangwanam. Punwen ken bigisin na kami kaditi agbalbaling nga ayat mo. Daytoy ti dawat ken kararagmi tinapateg anagan ni Jesus. Amen.
Sumagaw tayo. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Daytoy ti sumbat tayo iti panglukat akararag tayo itaang agsapa. Good morning! Ayo! Madayaw ti Apo ti presensya ti sumagtugal maysa kada tayo. Kakabsat, daytoy ti aldaw nga naramid ti Apo, agragsak tayo ken agdayaw tayo. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Palakpakan tayo manapo Diyos, kakabsat. Ay nagkapsutan. Ang hina naman ng palakpak natin para sa Panginoon. Yeah. Sa mga nasa online service, nasa online ministry, may God be praised for your presence via online. Madayaw ti Apo, iti presensyayo, iti dayto ngagsapa, via online service. Ken agyaman na kada kayo nga dito yung nagti santuaryo ita. Agyaman tayo ti kaadda, dagiti kakabsat tayo nga ni Mrs. Lanosa, ay Miss Lanosa, ket nabayag nga antay nakadwaket. Tumakderman ate. Ayan. Welcome back to Nax UMC, especially the Ilocano service. Iraman tayo ti kararag isuna ta ada ditoy ta umayg pa check up. Ket gaputa da ditoy han na malipatan ti Nax. May sakay ti original nga miyembro ti visiting team. Kunami nga rod ket kunami ja visiting team, schedule tayo nga tati mapanmang bisita kanya na Jezabela. Imuna mga may bimisita kada tayo. Han ngayon bimisita, imuna nga imay, shall I say, nagawid dito'y Nax. Because Nax has become her home church and still her home church here in Metro Manila. Welcome back po. Kastamat kada Ate Cora kan kay Willie. Ni Ate Cora kana for how many visitation days kad kadwa tayo. At nakadipay kita nyo man dagiti kaabayo. Ni Ate Cora umipig. Siyempre hanggang malipatan. Ate Cora, tumagdal ka man. Cora umipig. Ayan. Kunana ke idi may dak binisita ja nakakaanti da nga rabii. Iti ragragsak ko kunana. Grabe. Madanagan kami di pamibinisita na Ate Cora. Ni Kuya Jimmy di makita na jay kalsada nga sumangat pa yung kasa. Phil, wag ka na tumuloy. Gayam, agpakanigid mo gat ada pagkanigid andi jay tips dalan nga mapandyan da Ate Cora. Kunami nagtuloy kami pa nga sumangat ket. Natartarik pa yung dalang agpabagyo. Nasangsang at pa yung magpabagyo. Tatalaga diretso kasta ni. Welcome back, Ate Cora. Grabe, nagadayo, nagapon na. Kunana, umay ditoy, agyaman tayo, tada ka, doa tayo, tata. At akadipay, kita nyo madagiti kaabayo. Siyempre ni Jason, kasama na natin sa choir last Sunday. Yes. Yes. Nakasama na natin nung Christmas. Yes. Naipanalangin pa nung birthday niya, ha? Kakabsat, para kayo announcements tayo, umuna, itata, rambakan tayo ti Love Sunday.
Domingo ti ayat. Gapuna, dawatig man dagiti nakalabaga ken naka-pink nga dito ita. Mabaling kay kadingay ti tumakder. Dagiti naka-red ken naka-pink. Tumakder kayo. Yung mga nakapula at naka-pink, tumayo nga kayo. O di kayo mga bulaklaki ng suot. Tayo nga. Ayan. Talagang nakamotif sila. Ay, nakamotif sila. Thank you so much. Itatapay laeng i-announce kon. Tapnohan kayo nga makikigtot ng madamdama. Kas, pasat ti sermon ng madamdama kakabsat, amin nga agasawa nga dito ita, dawatek to nga pila kay jalikod. Lahat ng mga mag-asawa na narito ngayon, yung mga kasado ha, ay ire-request ko na tatayo sila sa likod later on as part of my conclusion sa sermon. And then, anong gagawin ninyo? Tutugtog si Teacher Kat ng bridal march, magmamarcha kayo papunta dito sa harap. And then you'll have your renewal of marriage vows. Sweet, di ba? Mader, sino day takadwam? May lasin, nakamask eh. Welcome po, welcome. So, we'll have your renewal of marriage vows. First time siguro ti Ilocano niya. Wano haan. Wano nabayagan nga han nga naaramid. So, that will be part of my sermon as a conclusion of the sermon. Sayang kaya kita dati online. Nandito kayo tapno agmarcha kayo manen. Ngam sakbay na agmarcha kayo ket adda dagiti maids of honor. Ngagmarcha sakbay kada kayo. Apay kunayo awan adda. Kaspasa tip anateneri. Surprise na rod. Sumarano, Fev 23. Anya ti mapasamak no February 23. Kakabsat, adda testimonial concert ang mapasamak dito yung iglesia tayo. May gidan dito iti a midweek service tayo. Huwebes dito may gidan ti midweek service. Maawis kayo amin at dagiti worship leaders kan nga mangidaulo ti panagdadayaw ken agkanta mangipaay ti kanta pagdaydayaw para kada tayo. Adda dagiti singers hangko nga kahit nga wagan na performers no giti worship leaders. So ken malaksid kay ti kang kanta adda inimbitaran tayo nga guest speaker ken dagiti mangibingay ti testimonyo da. So it's a testimonial concert. Ken awisan tayo mo dagiti dati community tayo. Dagiti dattaglawlaw tayo. Awisan tayo amin ida nga may da ditoy para iti midweek service. And hopefully dayta ti rugiti panagsubli ti kongregasyon tayo nga ado para ti midweek service. February 22, Miyerkules, dayta ti rugiti Kwaresma. Dayta Miyerkules, Ash Wednesday. Ash Wednesday. Iti leksyonaryo tayo kakabsat, kaniti United Methodist Book of Worship, ibagana nga ti tunggal Ash Wednesday,
adda panagdaydayaw, ket iti daytang panagdaydayaw, adda met imposition of ashes. Mayugis iti cross ditoy muging tayo using the ashes from the palm branches that were used last Palm Sunday. Puuran day chay palaspas nga inarama tayo last year's Palm Sunday, katay jay dapuna iso ti aramaten nga iugis ditoy muging ket mangipalagip kada tayo ti kinatao tayo ken ti kinamanagbasol tayo. Using the words from the book of Genesis, from dust you came, to dust you shall return. Now, adto na kitang salsaludsod. Apay nga the Ash Wednesday matan iti Metodista. Awamot idi. Daksanggasat kakabsat ta. Sakbay pailaeng nga nabingay iti iglesia iti East and West, Roman Catholic Church and Eastern Orthodox Church. Idi adamdamo pailaeng iti iglesia Kristiyana at dahan daytoy Ash Wednesday commemoration. Ni John Wesley, kas may nga Anglican, aramidan naman daytoy. Ijay Sunday worship service book nga inaramat na kan inted na ija Amerika, kay tinagkaw na Methodist sa Amerika, addan daytoy nga pasat ti panagdaydayaw tunggal Ash Wednesday. Pasat daytoy ti tradisyon tayo ang nagkauna nga tinagkaw na nga simbaan. Kinapudno na sakbay nga agbalin nga may sa a selebrasyon ti Pasko wenno Christmas. Before Christmas became a celebration of the Christian church, the early church has been commemorating Ash Wednesday. Imun unapay nga nagbalin nga service ti Ash Wednesday ngem iti panangrambak idi ti Pasko. Idi ket ti Christmas ket ramrambakan dalang nga igid-gidan iti Epiphany wenno Three Kings. Idi ket Christmas ket January 6. Awan ti December 25. Aggidan idi ti Christmas ken Three Kings. Iti nagkauna nga simbaan. Ngem ti adda nga ramrambakan nga separate idi ket Ash Wednesday. Unfortunately, idi nga dimteng ti Metodismo ti Pilipinas, saan nga dairaman daytoy nga insuro dagiti misyonero tayong Amerikano. Apay, gaputa ti Pilipinas ket adda nga ti denominasyon nga adda ti ket Roman Catholic Church. Kunada, bakay bagada Katoliko daytoy so nga hantay nga iraman. We have lost the richness of the message of our mortality and our sinfulness. Ipalagip natin kinamanagbasol tayo no ati panang commemorate iti Ash Wednesday. Gapuna inton February 22 rugyan tayo ti panang lagip iti Kwaresma. Babaen iti Ash Wednesday service alas 9 tagsapa ditoy kapilya. 9 o'clock teacher no? 9 o'clock tagsapa dito'y kapilya. Ken, kadagiti kayat na iti agpamarka iti muging baban iti dapo, mabalinda maawis lang umay. Nuhan nyo mat kayat agpamarka iti muging yo, mabalin lata. Ngem ti kayat na kami sawan, ulit kahit na sawan jay, mamarkaan ti muging tayo kat, we are being reminded that from dust we came and to dust we shall return, and to remember our sinfulness and our mortality. That because of our sins, Christ died on the cross for us. Kalpasan na di service, da kami nga pastoryo, kadagiti di konesa, agtakder to dita sangwanan, kan dito side, tapno, ugisan miti, krus agiti muging, dagiti amin, akayat nati, agpaugis. Agpamarka iti muging na. In relation to that, rugyan tayo mati
Lenten discipleship tayo. Into no Ash Wednesday matlaan. Kasano? Adanto maitid kada tayo into Domingo nga hopefully may kagot tayo dayjay Lenten folders tayo. Anya tila dayjay Lenten folder. May isa dayto yung folder nga iti cover na kat dayjay empty tomb ti design cover na adanto dito iti why fast? Anya ti kahit nasa one ni fasting. And then dito'y may isang envelope sobre adakkel nakapigkat dito'y kan itilikod dayjay 40 days of Lent. Day 1 to 40. Anya taramiden tayo dayjay. Iti daytoy nga Lenten folder. Iyan ti envelope na ikabil tayo dayjay dagiti offering tayo iti inaldaw, iti unos ti upatapulo nga aldaw. Ada Lenten fast tayo, no manuti matipid tayo, manipo ti fasting tayo ti 40 days, kas parigan, gapo ta Kwaresma, ay no uminumak ti dua nga bote nga coke ti may isang aldaw, may isa lang nga bote lang tinumag ti itong aldaw for 40 days. Dahil natipid ko para ti may sabote ti coke, iso ti ikabil ko di envelope for 40 days. Panakipagpasit tayo dahil ti panagrigat ni Kristo iti 40 days. Manipod idi nga nasulisog isuna lagi pun tayo dahil aging nga nailansay ti krus. For 40 days, we fast and we join in Christ's suffering. Makipag-rigat tayo. Lagi pa tayo dahil panagrigat ni Kristo. Again, dahil matipid tayo, iti fasting tayo, iso ti kabil tayo dyan ti envelope. Ken, isurat tayo dyan likod, day 1, ti offering ko, ti day 1 ket 25 pesos. Isurat tayo ti 25 DJ box din ti alikod, ti day 1. Kanya 25 pesos, syempre, ikabil tayo dyan envelope. For 40 days to day jay. May nakalimutan ba ako, Chair? Yes. Iti outreach ministries tayo, babayan iti loading committee ni Kuya Joey kani Ate Vivian. Agresyum kakabsat ti loading ministry tayo inton February 21. Martes. Daytoy loading kat iso dadya panagpakan tayo kay iti street people. Nasurok nga duwagasot ti umay ditoy agdigos da kalpasan da agdigos ket agsukat sa danto may kaniti adda service ag-service na ditoy sa danto mangan. So, agresyum da loading ministry tayo ito 521. Maawis kayong addaan panawin tapno makikadwa kada kami iti dayto nga loading resumption ti loading program tayo, loading ministry tayo. And syempre intun maudi a Domingo iti February iso iti National United Methodist Young Adults Sunday, Yumayav Sunday. Ket ti speakers sayo ti dayta nga a Domingo ket dagiti young adults, dagiti mayav. Addan tumet maala nga special offering para iti Yumayav. Para kay iti young adults, iti local, district, annual ke national level. Pagbibingayan da dayjay numan to offering tayo agbibingay da dagiti organizations iti young adults iti Central Conference. Ken intun madamdama during the singing of our closing hymn Gaputa Love Sunday ita adamat love offering tayo. Adda na kay sapit dita liturgy tayong envelope para iti love offering tayo. Sabali pa'y data dyan ti regular offering tayo At then special offering tayo, dahil ito itawagan nga love offering.
Ken dagiti agtutubo tayo, adna programa da harana. Kas marigan ko ni kabsat nga Albert, kayat na nga maharana ni Tin, ket ibagana iti MYF tayo, nga kayat na nga maharana ni Tin, at dati ito yung MYF tayo, nga agkanta para kan kuana, at damot, syempre, fundraising campaign, dagito yung dagit nagtutubo, for a minimal fee, haranaan da dagiti ay-ayatan tayo. Kas parigan ko kayat ko nga paharana ni Ruth, ibaga kayo ti MYF nga, sige, eto, pakiharana si Ruth. Depende na lang kung sinong i-assign nila na kakanta o harana para kay Ruth. Si JC ba? Di ko alam. Ayan, harana. Simula po ngayong linggo yun hanggang sa matapos ang buwan ng Pebrero yan. And of course, dagiti TCE, Nurture kan Christian Education Ministries tayo, at itad kada tayo kas pang nangrambak tayo ti Love Sunday. Sige, teachers? Yes. Salamat po, salamat po. Agyaman tayo iti Nurture Ministries kan Christian Education Committee, kada ito'y asagod kada tayo iti daytoy apan ang rambak tayo iti Love Sunday. Ayan. Sige. Kakabsat, dagiti, happy birthday! Muntik ko na malimutan. Sino pa yung mga nagdiriwang ng kalangkarawan? Sino dagiti kasangay ti daytoy alawas? Happy birthday kani Charina Sayo, Justin Paul Reyes, Dennis Aquino, Samuel Landingin, ayan ni Kuya Sam. Feb 14 yata kan Kuya Sam, di ba? Tenny Nedlin, Juanita Yu, Christy Flores, Michael Sumagaysay, Patrick Melencio, Jovita Asilo, Sean Dave Miral, Joan R. De Leon, sino yan? Zenaida Cordona, Robin Margallo, Evangeline Janco, Cyril Jane Liban, John Lee Lacuerta, John Paul Ginto, Alden Jerome Mamaril. Thank you, teachers. Thank you, Ate Nara. Happy birthday! Ada ka di pa nagitag birthday dito nga saan na naganan. Pwede po bang pumunta dito sa harap yung mga birthday celebrants? Meron po ba nagdiriwang ka lang birthday ngayon? Do you have any birthday celebrant here in our worship service? Sinong Joanne yung nandyan kanina? Tapos na. Kaya nga, ang alam ko, tapos na eh. Anyway, idapakidanon ti kablao ti pastoryo kan ti sububol nga iglesia kadigiti amin nga agkasangay iti daytoy alawas. Itangarod denggen tayo iti panakaybasa ti nasantuan na surat. Tinasantuan na surat ket masarakan ti Umuna a Corinto, Kapitulo 13. Uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tao wenno dagiti angheles ngemno awan ayat ko awan serserbi ti panagsarita ket awan dumak ti makaititileng nga aweng ti gansa wenno naringgor nga uni ti piang-piang. Uray no
Nalaingak ang mga saba, uray no maawatak amin apalimed, uray no napigsa ti pamatik tapno mayalis ko dagiti banbantay, ngem no awan ayat ko, awan serserbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga adda kanyak, ken uray pay ited ko ti bagik tapno puoran nak, ngem no awan met ayat kanyak, awan magungunak. Ti ayat na anus ken naasi, saan anaimon wenno napasindayag, wenno natangsit. Saan anaalas, ti kababalin na, wenno naimot, wenno nalaka nga agpungtot. Awan imimpen na asakit tinakem. Saan na apagragsakan ti dakes, pagragsakan na ketdi ti kinapudno. Ti ayat, itured na amin abanag, mamati iti amin, mangnamnama ti amin, ibturan na amin. Ti ayat agpaut nga agnanayon, at dadagiti na ipalting akas kasaba, ngem sanda nga agpaut. Ada sagot amang ted iti kabailan na nga agsao iti sabali a pagsasao, ngem aggibus. Ada panakamu, ngem agpatingganto. Tasaan pay anananay, tiammo tayo, kastamet dagiti na ipaltiing akas kasaba. Ngem intun dumteng tinananay abanag, agpukawton ti adda pagkurangan na. Idi ubingak, inubing ti pagsasaok, ti panagriknak, ken panagpanunot ko. Itatanatang, taingan akon, inwaksikon dagiti inubing nga ugalik. Ti makita tayo ita, kasla na kudrep aladawan iti sarming. Ngem makita tayton, iti rupan-rupa. Adda pagkurangan, ti ammok ita, ngem kalpasan na, nananayton akas iti panakamu ti Diyos kanyak. Kabayatan na, dagitoy tallo ti agtalay na ed, pamati, namnama, ayat. Ngem ti kang runaan kadagitoy, isu ti ayat. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaag. Ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaag. Ti Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Ayaten kayo kas iti panagayat ti ama kanyak, agtalinad kay iti ayat ko. Kas iti panangtungpal ko kay di bilbilin ni amak, katagtaingak iti ayat na. Agtalinad kayo met iti ayat ko, nutong palin nyo iti bilbilin ko. Imbagak daytoy tapno tiragsakwad na kumakada kayo, kanananay kumatiragsak dahito iti bilin ko, agiinayat kayo kas iti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti may sa tao, isut panangipay na iti biyag na para kay iti gagayam na. Kada kayo nagiti gagayam ko, nutong palin nyo ti bilin ko. Saan kayo nga ibilang nga adipen? Ta saan nga amot adipen ti aramidan ti apo na? Ngam ipilang kayo gagayam ta impakaamok kada kayo ti amin anangagkok kani amak. Saan na da kayo tinangpili kanyak, no di kat siyak tinangpili kada kayo. Imbaon kayo amapan ka nagbunga iti ado, kat manayon kumati bunga yo. Iti kasta, itadto ti ama kada kayo ti nyaman adawaten nyo kankwana itinagan ko. Dahito nga rod ti bilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat, ti Ebanghelyo ti Apo. Ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaag. Ti silaw
daw ti dalan ko, kandawag ti pagna. Mensahe ti kanta, babayin ti choir member. Love will be our home. Dahito iti kanta, dagiti, or love is the answer pala. Love is the answer. Dahito iti kanta, ti koro tayo, ti dahito yung agsapa kakabsat. Ngayon ko lang nakita yung pesa. Days break
That was one of the best. Thank you, choir. Ang Ilocano choir na hindi lahat na marunong mag-Ilocano. Marami sa kanila hindi marunong mag-Ilocano. Isut ka po na nga. Kasano nga tanong ibagak na kantaan dati ko Agkanta dati Ilocano anthem. Ti kinasanta tuy daga, tiranya gijay lang. For the beauty of the earth, ngam Ilocano. Good morning. Love is the answer. Dahito iti mensahe ti kanta, dahito iti koro tayo. Idi grade 5 na, ay apo, nabayag sa ti sermon na mangrugi di grade 5 back. When I was in grade 5, membro ak iti junior choir. Member ako ng junior choir noon. Ang aming diakonesa ay nasa Canada na ngayon. Si Ate Cristina Sanchez. Siya yung aming diakonesa noon. Isa sa mga kantang itinuro niya, yung Love Lifted Me. Sino ti makamo dayjay nga imno? I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Yung koro niya, Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Dahil iti koro na dahil ito yung imno. Love lifted me. Dahil ito yung imno kakabsat, kat na ibasar iti maysa wano dua a pamilyar nga istorya iti Biblia. Timuna kat manipod iti istorya ano sa dino ni Pedro kat kinunana ka ni Jesus. Apo, nupudno asikadayta. Ipalubos mo kadi nga mabaling ko mo ti magnay tirabaw ti danom. If it is really you, Lord, then let me walk over the water just as what you're doing right now. Kat ni Jesus kinanakan Pedro, Pedro, umay ka. Uray ng mabutbutang ni Pedro, kahit natakot si Pedro, nag-alilangan, pero sinubukan niyang umapak sa tubig. Idi inbadag na yung may isang sakana, ni hangalimnad. Hindi siya lumubog. Edi, yung isa naman, aba, yung tubig parang kalsada, parang semento. Hindi siya lumubog. Hangalimnad. Edi, intuloy ni Pedro ti nagna. Next step, halatang limnad. Next step, ang halatang limnad, ay nagmayaten ko na. Ang ganda naman ito. Pwede akong maglakad sa ibabaw ng tubig, kagaya ni Jesus. Isulaang, at adayo pa ilakan ni Jesus, malayo pa siya kay Jesus, nakita natin may isa dakiladalo yun. Nakita niya yung isang malaking alon. Yung mata niya shifted from Jesus to the big wave.
Dati yung mata niya nakatuon kay Jesus, pero nung makita niya, yung isang mata niya, teka, may alon yatang dumarating. Nung ang focus ng mata niya ay hindi na si Jesus, doon na sa alon, nagsimula siyang lumubog. Nang rugin alumned. Idin alumlumned isuna. Nagpukaw. Apo, alawon na. Apo, iaon na. Kahit na malayo pa lang si Jesus, bigla siyang nandyan na sa harap niya. And Jesus stretched out His hand upon Peter's arms, and Jesus lifted him. Jesus lifted him. Dahil ti maysa nga istorya. This is one of the biblical basis of the hymn, Love Lifted Me. The other biblical basis of the hymn, Love Lifted Me, was when the disciples were sailing, naglalayag yung mga alagad, si Jesus naman nasa dulo ng bangka, anong ginagawa niya? Nagihilik. Agur-urog, maturog. Pagamuan, ada bagyo nga imay, ni simmal pati danom ijen ti bangkadan. At dandanom dyan di bangkada. Ure no an-anwanda nga agkarasan da nga makarasan ta napigpig samat at adumot dyan danom nga mapan dyan di bangka nga dyan makarasan da. Idin nga mangrugid ang alumnad, ririingan ta na Jesus. Apo, griing ka kadi, lumnad tayon. Ure maminano da nga padasang riingan, narnag ka na Jesus titurog. Agur-urok siguro pa eh. Mayat titurturog na. Talagang tulog na tunulog si Jesus. Nagilik pa yata. Ngami din nakariing, when he woke up, he stood up and said, "Be still." Nagtal na ti bagyo. Kumalma yung bagyo. Now, these are the two biblical bases of the hymn, Love Lifted Me. Anya ti kahit nasa wanda ito kakabsat. Anya man ti bagyong may kadatayo. Ken uray no day nga bagyo ket gapu day ti kapigsalay nga bagyo ket lumlumned tayon. The moment that we cried unto Jesus, the way that Peter cried, "Lord, help me," I assure you, immediately Christ will come before you, will appear before you, and will stretch His hands and lift you up. Anyaman a bagyo, ti umay kada kayo. Anyaman a problema, anyaman a sakit, anyaman a didigra, whatever sickness that is, whatever problem that is, whatever sorrow that is, as long as you cry unto Jesus the way that Peter cried, pag tayo'y tatawag lang kay Kristo, kagaya ng pagtawag ni Pedro kay Jesus, sigurado si Jesus ay biglang nandyan sa harapan mo, ahawakan ng kamay mo at itataas ka. For sure, Jesus will lift you up. Ito yung sinabi ng authors, gumawa ng hymno na Love Lifted Me. Love lifted me. Yung first stanza, I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry,
from the waters lifted me, now safe am I. Like Peter, we at times are sinking in the water. We are sinners and lost in sin. We are at the verge of being drowned. Malmalmas tayon kapo iti baso. Like Peter, we are in danger of drowning. We are in danger of eternal punishment. But the moment that we call upon Christ, we will be lifted up. From sin and from death, Christ will raise us up. Tapno mabalin tayo, kantain, ako na tayo. You raise me up. You raise me up. He lifted me. He lifted me. Jesus, the Master of the Sea, came and died on the cross to save us from our sins and bring us back to God. Romans 5:8. Impakita ti Dios ti ayat na kadatayo tapno idi man nagbasol tay pailaan ni Kristo na tayo po kadatayo. And God showed this up for us, for while we were still sinners, Christ died for us. Because of His great love, Christ died for us. He lifted us. Ti stanza 2, iti hymno, tells us what we had to do to be saved. Ibagana no niya, taramidan tayo tapno may salakan tayo. We have or we need to give Him our hearts in obedience to His will. Masapol nga ited tayo, kenkwana ti puso tayo, kinagtulog tayo kenkwana. Anya tibag ako na ti stanza number 2. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best songs. Faithful, loving service to Him belongs. Agserbi akan kwa na, gaputi iti ayat na kenyak, insalakan na, intag ay na, agserbi akarot kan kwa na. Because of His great love for me, He lifted me up from sin and death. He gave me eternal life, and so I must serve Him. I must praise Him. Maglilingkod ako sa Kanya, magpupuri ako sa Kanya. Faithful, loving service to Him belongs. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Jesus wants us to give Him our hearts. Proverbs 23:26, Matthew 22:37. Jesus wants us to obey Him as we show our love for Him. Jesus wants us to love others as our service to Him. Ni Kristo kayat na nga ayatan tayo, dagiti kakabsat tayo, dagiti karuba tayo, agraman dagiti kabusor tayo, kas pa nagserbi tayo kankwana. Kas pa nagserbi tayo kankwana. Kasano tayo nga ayatan dagiti kakabsat tayo, dagiti
gagayam tayo, kapamilya tayo, ken agraman kabusor tayo. Ni San Pablo, ibagana daytoy. Uray no makasao kadagiti pagsasao dagiti tattao wenno dagiti angheles ngem no awan ayat ko awan serserbi ti panagsarita. 1 Corinthians 13. Uray no idaton ko ti biag ko nga mapuuran para ken Kristo ngem di amat ammo tagayat. Adala tamo di busor ko niya ti karubak. Diyan ti nangilupit-lupit kanyak. Kuna ni Pablo awan serserbina. I must forgive. Kailangan akong magpatawad. Kailangan akong magmahal. Masapul na anusak. Masapul na asiak. Agsipod ta ni Pablo kunana ti ayat na anos, ti ayat na asi. Masapul asa anak ana imon wenno na pasindayag wenno na tangsit. Masapul asa ana na alas ti kababalin ko wenno saan nak ana imot wenno sa anak ana lakang agpungtot aray ko. No daduma adda digiti kanito nga nalakang agpungtot. Kasano nga ayaten ti karubak? Kasano nga ayaten ti kapada katao? Ni Pablo kinunana, masapol nga awan ti impek a sakit tinakam. Saan ko pagragsakan ti dakes? Pagragsakak diti kinapudno. Masapol nga iturad ko amin na banag. Mamahati ak iti amin, mangnamnam ak iti amin, ibturak ti amin. Ti ayat ko, iti kapada katao, kanti ayat ko ti Diyos. Masapol nga agpaot iti agnanayon. Kabailan tay kadi, nga ramidan na ito'y. Paul described love that way. Paul wants us to be that. In response to Jesus' love for us, in response to Jesus lifting us up. No, makasursurun kayo kakabsat, sublihanan nyo 1 Corinthians 13. Love is patient, love is kind. Sukatan nyo dahil love itinagan nyo. Nung makapungpungtot kayo, subyanan nyo 1 Corinthians 13, ni Joey na anos, ni Joey na asi, ni Joey managtepel, ay na apo, tulungan na kadi. Kapag inis na kayo, galit na kayo, balikan nyo ang 1 Corinthians 13. Palitan nyo yung love at ang ipalit nyo ay yung pangalan nyo. And as you continue to do that, habang ginagawa nyo yan, later on, ma-realize nyo, ganito dapat ako. Ganito dapat ako. For this is what Jesus wants us for me to do in order to show my love for Him. He who loved me. He who loved me. Stanza 3 tells us, souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea, below His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Stanza 3 tells us what we must do now because we are saved. We must tell the good news to others and seek to save them too. Gaputa in salakan na tayo ni Jesus, gaputa in tag-ay na tayo ni Jesus,
Masapol nga ibagatayo mo daytoy, ipakamot tayo daytoy kay iti amin at tao. Because God has saved us, we need to share this good news to others. We need to tell them that God, Jesus, because of His love, wants to lift them up also. Gaputi ayat ni Kristo, kahit namat isuda nga itag-ay. Kahit namat isuda nga alawin. Kahit namat isuda nga isalakan. All because He loves us. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Jesus' love lifts us up. And because of His love, because of this love that lives us, we ought to love Him. And how do we love Him? We love Him by giving our hearts to Him. And how can we give our hearts to Him? We need to love our neighbors. We need to love our families. We need to love even our enemies. Tatakasan no. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Daytoy tibili ni Jesus kada tayo. Uray iti ebanghelyo sa kasunsurat ni San Juan. Agiin nayat kayo kunana. Love one another as I have loved you. Ti daytoy kanito kakabsat. Masaksyan tayo. Ti konkreto apan nang ipakita ti ayat. Iti uneg ti pagtaengan. Dawatek man dagiti agasawa nga dati ita. Dagiti legal couples nga dati ita. Kasi dyan ti certificate nga awatan nyo kunana these are legally qualified to renew their marriage covenant. Dawatek man dagiti agasawa nga dati ita agtakder da dyan likod. Kastamot nga dagitay maids of honor. Balik ka nagtakder kayo mo dyan likod. At the bouquet nga may ted kada kayo nga agasawa. Husband, give that bouquet to your wife. Agyaman tayo iti visiting team nga nakapanunot daytoy. Kasag marcha kayo, inton makalampas kayo dito'y camera, dapat holding hands ha. Nasaan na yung mga maids of honor? Kayo dapat ang unang mamamarcha. Ang kumabaling awagan dati flower girls. Maids of honor, ti mabaling kong yawag kadakwada.
Ito po yung mga maids of honor tayo. Itangarod kakabsat intay saksyan. Ti isasarek. Dagiti mangpabaro iti tulag da iti kalaysa. Holding hands. Kaasipay ni Mrs. ko, awan kadwa na nagmarcha. Sumango kay kadidi ti altar kakabsat. Dawatag man ti council chair tayo, tayo so ti umay ditoy. Kaasimot ni bakit kung awang kadwana. Kuya. Ito lang. Friends, we are gathered together in the sight of God to thank the Lord for the kindness He has shown to these couples and to witness the renewal of vows. As our Lord Jesus Christ was Himself a guest at the wedding in Cana of Galilee, so through His Spirit, He is with us now. Marriage is a gift of God in creation and a means of His grace. It is given that a husband and wife may comfort and help each other, living faithfully together in times of need as well as in plenty, in sadness and in joy, in sickness and in health. It is given that with delight and tenderness they may know each other in love. It is given as the foundation of family life in which children may be born, nurtured in accordance with God's will, to His praise and glory. In marriage, a couple belong together and live life in the community. It is a way of life created and hallowed by God that all should honor. Therefore, we pray with them that just as they fulfilled His purpose for their life together as husband and wife for the past 25 years or more, they may continue to remain in love. Totoo ba yun? In presenting yourself here today to renew your marriage vows, you perform an act of faith. This faith can grow and mature and endure, but only if you both determine to make it so. A lasting and growing love is never automatic, nor guaranteed by any ceremony. If you continue to have the love of God and the love that you have for each other as the foundation of your union, then cherish the hopes and dreams that you bring here today. Resolve that your love will never be blotted out by commonplace, nor obscured by ordinary in life. Faults will appear where now and you find contentment, and wonder can be crushed by the routine of daily living. Devotion, joy, and love can grow only if you nurture them together. Stand fast in the hope and confidence, believing in Christ and your shared future
just as strongly as you believe in yourself and in each other today. Only in this spirit can continue to create a partnership that will strengthen and sustain you in all days of your lives. I ask you now in the presence of God and these people to declare your intention to renew your vows with one another through the grace of Jesus Christ, who called you into union with himself as acknowledged in your baptism. Husbands, will you renew your vow to your wife to live together in holy marriage? Will you continue to love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? With God's help. Wives, will you renew your vow to your husband to live together in holy marriage? Will you continue to love him, comfort him, honor and give him in sickness and in health, and forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? Praise God, praise God. Dear members of this fellowship, of this worship service, will all of you, by God's grace, do everything in your power to uphold and care for these couples in their marriage? If yes, pumalakpak nga po kayo. Thank you so much. And now, dear couples, take each other's hands. Han, dito ka. Hindi ako pwede bumaba eh. Take each other's hands. Harap, please face your spouse. Kuya, ikaw na nga dito. Kaasimot ni bakat ko. Dear couples, take each other's hands. Look into each other's eyes. And kiss each other. Wala dito. And each other's hearts and declare your vow. Ito na. Vow na. Husband, I, Joey Galnato, do solemnly recommit before God and man to unconditionally love you, honor, and respect you. I promise to continue to provide for your needs and be the spiritual leader of our home and be a godly example to you and our children. By God's grace, I promise to continue to share my life with you in all faithfulness and tenderness, through joy and sorrow, in good times and bad, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. I love you. okay. Wife, mamaya pa yan, magantay kayo. O God, you have so consecrated the covenant of Christian marriage that in it is represented the covenant between Christ and his church. Send therefore your blessings upon these couples, that they may surely keep their marriage covenant, and so grow in love and godliness together, that in their home may be heaven of blessing.
and peace. Grant that their love for each other may reflect the love of Christ for us and grow from the strength to strength as they faithfully serve you in the world. Defend them in every enemy. Lead them into all peace. Let their love for each other be a seal upon their hearts, a mantle about their shoulders, and a crown upon their heads. Bless them in their work and their companionship, in their sleeping, in their walking, in their joys, and in their sorrows, and in their lives and their death. Finally, by your grace, bring them and all of us the table where your saints feast for us forever in your heavenly home. Through Jesus Christ our Lord, who have with you and the Holy Spirit lives and reigns one God forever and ever. Amen. Signing of the certificate. Asan na? Wala? Ako na? Signing. Oo nga eh. Hindi, ako ang pastor ngayon. Sige po, pirmahan na po natin. Wala na po tayong kanta. Wala na pong bawian yan. Wala nang bawian. May panahon pa kayo. Uy, mamaya pa po yung kiss. And now, dear couples, receive the blessing. God eternal, keep you in love with each other, so that the peace of Christ may abide in your home. Go to serve God and your neighbor in all that you do. Bear witness to the love of God in this world, so that to those to whom love is a stranger, you'll find in you generous friends. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Okay. Face each other again. Bibilang tayo ng 3, ha? The count of 3, yun na. Pero mga kapatid, baka mamaya wala na mapigil sa inyo. Sandalian lang po ito. Mamaya ng gabi yung iba. Okay, bilang. 3, 2, 1, go! Okay, you are now man and wife. Okay, friends, couples, fellow couples, pwede pong humarap tayo sa kongregasyon. Yes, at i-request din natin ang ating ninong. Hindi pastor, si Mayor. Samahan tayo. Ang reception po sa Holy Club. Ipakita po ninyo yung ating certificate, renewal certificate.
Kaninong camera tayo titingin ngayon? Okay. Isa pa daw. Last. Palakpakan po natin ang mga couples natin. Thank you, Ninong. Biglang naging Ninong agad. Kanina, officiating pastor, tapos mayor, ngayon Ninong na. Friends, we have just witnessed the perfect manifestation of showing love. The love for each other is perfectly manifested in the love between couples. Ang lalaki handang mamatay para sa kanyang asawa, ganon din ang babae handang mamatay para sa kanyang minamahal na asawa. That is the love that Christ wants for us. But not only that, sapay ta, uray no san tayo, miyembro ti pamilya, kunan ni Jesus, ayatan nyo ida. Love one another as I have loved you. Tinagan tama, ti Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ita, intay nga di pa ay dagiti sagsagot tayo. Ushers, please. Danon ninyo ida iho. Intun madamdama data envelope tayo. Mamaya pa yung mga envelopes. Yung love offering tayo, mamaya pa po. Yung love offering, mamaya pa po yan. Iti santuarium uapo, ited miti datun mi, ited mi ken kao Dios, datun na panagdayaw. When ipay mi ken ka,
datu na napnuan panagyaman, when ipay miken ka. Datu na napnuan ragsak. Agkararag tayo, at tuyo Diyos, sa ito nga dato ning kami paidakan ka. Pasantum ka dagitoy, bendisyonam ka dagitoy. Bendisyonam dagita anak mo nang ipay ka dagitoy. Ipay mo ka ditad adupay, aparabor ka dakwada. Aramatam dagitoy tapno may palpalawapay, ti pagariam. Kan may pakamupay ti mensahe ti ebanghelyo, itad adupay at tatao. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat, kantaan tayo ti umuna kan may kaduang estropa ti imno Love Lifted Me. Ket kabayatan nga kantaan tayo, ipaay tayong dagiti love offering tayo. Dagiti ada envelopes tayo nga na ikaniti na markaan ti love offering. Kasano tayo nga giyaman iti ayat ti Dios kada tayo. Dahito kat babay iti pangipay tayo ti love gift tayo no love offering tayo kana po Dios. Kat kaligiti kahit na tagparintumang kalpasan na maawis kayo man kumay parintumang. Dagiti adda kayat na nga dagiti adda sakit na kat natipay kararagan dawatag nga ditoy da nga umay tapno i-anoint kayo baban iti lana manipod iti Israel. Kantanta iti imno Love Lifted Me. Limnedak iti basul, jay na dawelataw, na irem-remakidin, ajak makalungaw. Ngem ti apu ti tao, nangeg na ti pukaw, manipudi chay danum, binagkatnak, 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 ni Jesus na hayat, binagkatnak, 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 ni Jesus na hayat, binagkatnak. Ited ko amin na pusok, nga agserbiken kwa na, agbiagak anaragsak, kantak dayaw na, tidakkel nga ayat na, ited ko't kasayatan, kan kantaken na ayat, panagserbi. Binagkatnak, binagkatnak, ni Jesus na hayat, binagkatnak, 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 ni Jesus na hayat, binagkatnak. Awis kayo nga rin umay, mangipay ti love gift you, love offering you, ken kaligiti kayat natin pa'y kararagan, isuda nga danti sakit, dito'y kayo, dagiti agyaman, dito'y mataparte.
Agyaman kami kan ka o Diyos. Iti ayat mo ka na kami. Kadagitoy akakabsat isuda a pinulutak iti lana na santuan na lana. Ipaay mo ka diti panakaagas ka na kwada wapo. Anyaman tinasakit nga rikrik na anda ita. Release your healing mercy. Touch them, dear Jesus, and heal them. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your gift of healing. Thank you, dear Lord, for even today, they are now healed. Be healed in Jesus' name. Be healed. Kadagitoy apong adda, as ipaparinto magtisangwa na mita, agyaman ken ka, kanagdawat da ken ka, ti parabor ken sumbat ken karkararagda. Ipaay mo ka diti sumbat ti karkararagda ken ka. Aywanam ken betisyon namida. Kadagiti dati pagtutugawan da ken da iti online worship. Bless them, dear Jesus. Answer their prayers. Grant them their heart's desires. Release your overflowing mercy and grace upon them. Wano apo para buramida, bendisyon namida. Sa lakni mamida, aywan namida. Agasam mo ito nyaman tinasakit, nga rikrik na anda ita. Italag ko da ito yung kongregasyon kan ka. Italag ko da kan ka. Itinagan mo Kristo. Amen. Amen. Napegada kararwa awagam ni Jesus tapno bagkaten naka manipujay alon isuti aputi tao luyon nagtulnog isut mangisalakan ken manubot binakatnak ni Jesus na hayat binakatnak ni Jesus na hayat binakatnak. Kakabsat ti Apo nagtimag kadatayo baban iti imno karkararag ti mensahe agraman iti renewal of marriage vows. Itain tayo nga rod. Intayo ket intay bingay tayo ti Dios kay iti amin na tatao. Go and share the love of Christ, the love of God to all people. And as you go, may the blessing that comes from the Father, the Son, and the Spirit be with you. Ti parabor ayat kan pamenisyon, ti Dios Ama, Anak, kan Espiritu Santo, madakada kayo, ti pamilyayo kan aming kay patpatagyo, itakan tagnanayon. Amen. Amen. Ti bendición ti Dios ited na